Bobu kai na gaviri. Na no ngia otengera yo gigakinyira kajojo kau gethi. Yakire kirere mu review. Na nä kå rä andå rå gongo mangä å kä å nirwo kä rä a kä rorä pop kä u nä makå ritå hagä ria mä ario tå tangä gweta kamera gä tiarä kä kwanja gä kä rä o nä må ndå rå me ona igua acabä rwo må no ataima ta rä u gä akana kanyua kä ranio njece kana mwena må hiki ndå rä u nä gwetha kaå ndå joint venture no må hiki amenyite nä å ndå wa gå cucå nä wendo weka atä kånjeca no må ndå rä må gima atä nyenderia roripop hau wa maci atumå na akä ya biringi kwanja ameige må hå yå wa haikai ambe ameige holding na ambagia tokerekia gwä biringi useless arä yo nengä ya kamå tä ä yo nao nä yamumuthå kaga ta må thanga yarä ya kamå tä aikagia kanua na nä anina ndagä ka ä ta mumuthå kä te watigwo na kamå tä gatheri tå tionanä two må no na ndawa ya kto tå natuo tå tiarä goro natuo tå tiacamagio twarä na kaå tubia na kamå tä karaihu å ndå bia na ekuhä rä ria å coka kwä tika matie cukari na flavor wonete kahä kagå rä te icio ta ithano rä ciakorwo cia enough kå colonize the entire village ithano na gatio kanagwo wega kangä hutio nä maä gatio kanagwo wega thwiti tene rä nä titarä u atuonaga thwiti children will eat sweets tene thwiti nä å ngä agå thire mwaka å tarä warä a kä ndå kä na cukari å kä rä te wa ibabaä tondå rå gongo rwa gwitå gå tikä rä mainabå no mainabå namo nä ngogo yotheri ä tate na å kä nagua å kä wakorwo wa kå ruga må cema thikå ici nä inya må no wone ciana ona gä cagi makienyå ra na koo nä rä mwe nä mwacanganaga må kagå ra thwiti ä mwe må kaunana må kagå ra må keie ciero na maita marä a maingä rä nau nä o corruption yanjirie rä muni tondå mwena wake nä egwakä ria nä athongagia measurement and in the event ĩcarä kä tuä ke tå cere tå iganona nä twacokagio kä rä a baroti ä ona ndä akwamba gå tumå rwo ä rarengwo ä rä o karatathi somebody use democracy akwä ra cagå ra wacagå ra nene akonanga nä haca na nä we må gai agacoka hoka må muthå ro rä camu gä aku nä kä nene camu nä woya kä nene niä ndikwenda wona niä nyuma na mbia waja no cangire ndururu rä mwe nä wonaga rä rä werä ndå rä waingä ra systemu-inä o tå rä a rä u he må ndå bengi ä tangä å ria angä rehe milioni 50 wanyita ta rä u må ndå ta rä u ingiuga tau let's just take for example må ndå ta rä u ta Sudi kana Murkomen angä twara milioni 10 bengi ndangä å ria å cio ndangä tinda akä å ria å cia magana no ngä ruta mani å rå waho tware må iganania milioni 10 nä å kå ria ciuria ciumä te gå kå ikahä tå ka kamandå rä u nä wakora we wä village-inä rä most of the time mbeca ciaku ciakoragwo rounded money ti mbeca theru rä u watå ma å rä a wä ibuku rä ega nduka-inä å rä a moä aciari nä mamå gå ragä ra kä nä mamå gå ragä ra thwiti nä atå magwo kä ndå akerwo tå bia tå u twatigara rä å gå re mandibani tondå we ona mwene nduka nä oä we asal
Ari Delzemiari Elias Neo kuria Rofia ari waruta kumbesha gwakura thwiti 10 waruta no ndocio ungi kwa commission of inquiry ri no rigo ciongereria bara no nake mwendia ri akuwe na ndio family yanyu Money Laundry na njia riu riu authaira ki kiria kiwikaine guthambia bia Ito we wathie duka you'll be flagged you'll be flagged there's a red flag no nego kire mundu newe kaine kwao ri matire wagi ucio munene transaction is yake ri ona credit score yake ri irio iguru riu niwe hocagia hariwe and as it is today even those people do money laundry they uthamberia bia fure ni ukohoka kindu Sam tera wale yisi oke oka ina ngori tugia wa Sam urethwiti na kamugate kale kanini nagisoda ukero soda ni uraruria muno ona nguthambagiria bia ti ugure ndege tiringi ukirute bi mundu ti ugure ndege baba no ambe okire nacio cia thera no athambia mbeca the money launderers would want all agora atukura cigana kingori kima thiti cigana kingori thiti ni nyingi muno yako ne thiti 10 ri kana tukani na methugwiti oko ne thiti 2 ri oko ne thiti 10 ri we 2 ira ithathatu mani niki atiriri ni wenda ngugurire kana uthii witware au kio icio ciothe niki ndo ya ici ya na njoke njoe 2 cia cege witu ni sawa na witakiritwo kiritu wako wewe wathambirio B no akinyirwo ni njangi 10 kura kana ugitware iyo kineane weane rire witware uge kuria waruta kingori na ibuku-ini ria thire ku mwina thiro ha miaka 3 thiĩ wĩgũrĩre mũgũnda ũkiuge mbia waruta kũrĩa waruta mbia cia kũgũra runda no these narratives are the same rĩu acio nĩo mekaga money laundry ũmũthĩ ũyũ nĩo mathambagia mbeca nĩo mawash gĩtware nĩ ũrana 6 rĩu atĩrĩ cege gĩkĩ atĩrĩrĩ icio cia thwiti iria icio cia thwiti no 6 ũndehere 4 sawa arabu rĩ akakuthi kĩna 10 no hote kuheo gicoda kiria kinene soda na kio ri soda no guoere no nani ngonyua nginya haria gukuira oya soda kamitengeria kamura gei No, that was the basis and the foundational stages of money laundering. Utia kiweka ine itheri ni agitune yes kiona kingiri na ciringi ona jeti igitikurio kwa ni kuri furo ya bia no riu kwanyure one thoguo na thire wa baoni wa mweri mugima ucoke uke na 10 na tithire woka ku offset yes na tikindu meaning woka kugura yes how do you explain you are in public office mwina farakada milioni 5 na wagura kindu kia milioni 100 nikugira kwa tuota na helicopter no these narratives are not new nalegia ko blackmail no docio wa na togi ro akarari yakura kwenda juge no ani ri kominga kuwere soda we kwenda juge
we tua muno nawe baordinary yake gwa no tigi orimu no baordinary yake gwa keu ti mwena wa githethwa they would literally blackmail you ala bia cia bia maviria maria ni wajongia mutumire mugate mugate you know mugate wahana ta guthie RMA wetie Range Rover nimegocoka back office hanini moranie the source of your money declare yes know your customer please yes wale hairo mugate shamelessly gika uita na guko iga ukunyira useless fellows todo besa ciaku is that money besa ciaku ri they are irregularly acquired they are proceeds of corruption and social crimes yes ayere umepora mahali so you have no way of using that money legally. It has to be laundered. No more going to offshore account. You have to go kill a thing of system when you Bitcoin. Hakuna kitu mpya chini ya jua. It all started somewhere. Eva iko vile mwana mate tu. Kina longevity ta kiratu. Hapana. No andora mbai ya mbeca mathambirio cithira na ihenya. Tondu kwamba gutemania muhoro. No, ni ukuri suspicion nene muno. Yes. Who is this? Umetoa pesa wapi? Na neighbor ciaku ne cikua. Yai. Utumana kiratu. Unagikagirire ku na nginya na ciaria kumatirega kugura iratu onogia tumanie kiratu ri uyu money launderer wa guthambia bia ri niwe wagura size yake nigetha giikarage kuao wai fatara wega atia ukagira chance sana chance era besa ciaku